paradaran aqui, lau mandapat tono surgoi, sepatana endo lonong doau, sohalugan galumbangi, tu diama Jesus hapurus aqui, ngape di dalam laut surga, diiring Yesus audisi. Lihatlah diriku, aku masih ada di sisimu. Jangan kau bersedih, jangan kau ingat lagi, dia telah pergi untuk selamanya. Mama, kuatkan hatimu, dia pun tak ingin kau bersedih. Bila engkau rindu, bila engkau letih, tidurlah mama sayang di sisiku. Tuhan saya leon na Tuhan ton ginasito nga doa dami. Asatak subo to hami nasa laman roham. Jala urupi mahami mangulaw ni siyan nasa bugo namin. Marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amin. Pudul Mahita. Arete Mahita. Tete Oma. Yesus baru di dadiku, aku sakit, gotiku ngabariku, rohina Fatih nilibata di minggu tasadarion iman atas surat di Fatih perjulu 1 Fatih 4. Fatih perjulu au do jauh bani batang mina di batata dan jadi maraku au bayi di batang Fatih kedua dan jadi ganomu jalan dan jadi semanomu manang aha di banu bijang doh di banu tomo rodi di bagasan aik di turun di tano yang bertunggal besi sembang manang siuluan hati kedua dan jadi dohoron kuan di bata yang bersuture dalam ayo nahum nalus
surut akan masin yang dibuarna pati popato ingot hamu apa badion hari minggu di nama mari maulah hamu nasa siulamu alayang gua hari mapidoni hari pada dan jauh pada batam doi dan jadi homa mula anggodi nasadari manang anak mupe manang guru manang nakosong lai manang nakosong guru ro di pinahamu ro di sini hutan dihalak pena mangibati hutan ai dina orang mari di top pada bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dumi maradia do iwana di hari mapidoni dibayani do umbai di pasu-pasu di bata jauh hari pada dan lain jalan di pagadian ima sahakna atau rak mangilugogo mahita siyan debata lahu mangulon patit nai alih tuan debata saya berkugui mahami mangulon maubar patit ni amin aba oleh Tuhan, ada di Tuhan postur nami, saya huru oleh Tuhan nama jongjongi di ulau ni pertua ni nanamion. Tuhan, takas oleh Tuhan, perdosa doa dari Tuhan, ada di Tuhan sih sama Tuhan selalu dosa nami. Kemudian di pasal jauh masih jauh, di ujung nasian nadi mulan, Aisyah pulau 4 biru-biru, ono ribu utona. 1000 pasang korban jadi 1000 alurina kumpo tubuh musebi itu anak kadoh tubuh boruna gorang di boruna silakan ima sidem ia gorang di badua hon sikisi ia gorang di baitulu sigaret dungi sadok kalendang adong jupang paru persok hinau di buru si cobi jadi lehon amna sida tu nasida hauma bangunan di atau maniak kai boto nasida dungi manggul ke mesicok 140 tahun nari jadi sangat dope di ida pahopuna dohot nilina pola opat sudut dungi mate sarima tua masih jobi jala maha rohana di amun itu saat itu hoki Kemudian itu hatta di bagasan Kristus Yesus masai kontak dong kami tahu tu parsari madon ni nagodro mulut begitu taringon di sijok dan kami tanah dari nunga kami tanah sopan halo dungai berbui putih hati cacai tidak akilingan gudang korban gudang kaludi
ate pengunjung tulang manurung do situ morang kona tulang situ morang hula-hula namar hamarangi manurung situ morang sendiri pangaribuan turnet dohot hula-hula na poso manurung napa pituhon manortor bonaniari dohot hula-hula na poso lubis napa waluhon manotor hula-hula na poso situkul napa siahon manotor maburu kamar jalan. Jadi betul so dibuka hamnya mah jono mari di mata saya kau lihat ke tempat musik. Saya di rumah saya tuh. Di surga duduk saya seorang oh bodoh mati Hatani di bata pemuhai di ulota di bagasan manogotot di mana tersurat di pesampai 27 ayat saja sono mana tersurat di sini jahuma dosi permahanau dan tagamon kurangan di bahasa Indonesia itu Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku amin martanya pahita di bata jahuma marhiti Kristus Yesus Tuhan nami namarhabang soleh Tuhan di banua bijak mau lihat Tuhan nami tuhu ali Tuhan di bagasan sadarion kalau dihilang rohan nami Tuhan si Tuhan tolong roham dohot padeng nombor di kami terbaik kami rusian dengan nabi biale Tuhan itu bagasan pertikian imana perjulu marujuk mulu na dua nami pangisi di bagasan bulaus asirohan Tuhan lehon cuaca na tiur di bagasan sadarion asa tiur ale Tuhan ulaun pada daton nami dihabat ahon nami naso marano tolong roham upasahat kami mah tutang ngama ulaun nang protokol ajari tuturi pobasi asa tiur ale Tuhan perdalan di pada daton asirohan Tuhan tangi homa pangiduan nami marhiti-hiti Kristus Yesus Tuhan nami martaniat kami Tuhan amin jadi amang sinaga protokol nami bantu aturan lurian na sah dibuka pada luria untuk dihamu atau kau sino nama Tuhan mengulihat tema di hamuna bangunan di huriana gabi amang gabi ala naung dibuka hamu laut di bagasan yo siap kami bunani hasudo holan mola te gudong mali pasar rohanami tu hamuna songoni ada si gabi amang gabi ala ne kami siapa luria lanjut tu kamu mah ala yang mak berkamu tinggi ala tu tanoja ru menonton tadi posora pakar sinaga gabi mola tema ja luria jadi ala naung sip dibuka alalong dibuka pangulani huria do ulaut tadi bagasat tikion mangu marurut mamuse hitap peparannya puta toga sinaga boru bere do asudon asa di soma hitam marna tapak laho membuat dua ni godang tak jadi asuhudon di soma dua di batang dua mata situan natoro
Wali atema amang pangkuan panggoci kuduna muse pada mangma kabantar raja pada mang naing mga liat mahani kami paparan ko nami tugas sinaga guru do bere do bere do paparan na to asal lihat gabi lihat horas 7 tahun di pudian ni na tuo alani paeda mga liat may tawla sa liat be asa mga ihani saluhuk paparan yang punami ipar dua ning inalami laksa rumah dua oke alamas say si holdo rohanami holong rohanami berjuang dua namion dia anak kona anak tuhami yang kadongat tumuna buruna bere anak sudah damion asa badamang mamang naing manortor mangebas majuhami pa buahon patulusan siol ni rohanami pabuas siol ni rohanami tu hinang namion pada amang godang nahobar tusi naing buahon nami ma nasolot di bagasan rohanami tu hinang namion pada amang sudi ita paparan dia puta marebas jala babuabi akan ipina malang akan nasolot di bagasan rohanami tangis balungon ni rohami ubay pa yung aktura
nya nang ikut deh ibu tekon. Ente udah mang dah semuna. Oh mang. Lapok pekong. Iya. Lapok kayak. Kalau nang gawe tangis ada, orang tangis jauh ni roha mah nang gawe. Horas mulak mah tuing anu ngata pabuas taluhun masolot di bagas serohat ta'ala ni bubui mah terta ima tuan di kodangta di bagas atikion sada marohata asara pacalo hita yakta pasu-pasu nana lewat yakta ura-ura tapi hita jadi baik damang mah amang parmusik nami hasahatan nai paduhu mah tu sitiu-tiu. Na mangarak boru nirajai boru manik sian tanah Jawa iya upung namion sarama ianak konna imana markor opku jainar iya opku jainaron mangarak boru nirajai boru tumorak sias samosin Ibasa-basa otu hatta madina sida danak dua sada mai anak sada boru. Iya anak mangalak boru nirajai boru manurung dohot situ borang. Iya anak boru namion ipajabuom maon tumar kasih torus tinggal di tanah Jawa.
Iya anak ni damangon pengumahami sudah 10 sada walu mai mai anak 5 mai boru. Iya anak siak kangan mengalak boru dirajai boru manurung sian hutababan. Iya anak si nomor 2 mengalak boru dirajai boru sambiring sian tanah karo. Iya anak si nomor 3 mengalak boru pangaribuan siam bedan. Anak si nomor 4 imanata padu-padukon ngapar jolo abang nami dialak tuhatta. Anak si nomor 5 ima au amarecus sinaga mengalak boru rajai boru tumorang. Anak si nomor 6 baju molo dialak tuhatta mengalak boru rajai boru turnip. Iya iboto nami Ibah jabuhom may anak baru siap kangat tumar kasih tangkang tinggal di tanah Jawa ale ngajumolo iboto nami lo lain nami dialak tuhatta. Iya baru si nomor 2 ibah jabuhom may tuba anak ni amang baru nami marga huta barat ngajumolo nasida 2 ning dialak tuhattai. Iya baru si nomor 3 ibah jabuhom may tumar kasih terus tinggal di tanah Jawa ngamulak nakto ari. Baru si nomor 4 ipajabuhom ba itu marga napi itu alay molo lay nami nung ngaju molo di alak tuhatta iboto nami nyod dohundul. Baru si nomor 5 nyom mana sida tumalap anamang guru nami marga hutabea at tarsongoni ba johami na marhamaranggi. Alay abang namin nga jumolo nakalingan ima na margor o puluhut sonari ulot soleryon o puluhut boru siyahan ima na tapado-pado di bagasas soleryon tubuh tanggal 22 bulan 7 1940 marhasohotan nasida tahun onom pitu. Dung marhasohotan nasida di basa-basa tuhatta di nasida pitu danak. Opak may anak tolu may boru. Imana bos tangkudul di jolo namyo. Iya anak siak kangan na margor op amaluhut. Mangalak boru ni rajai boru lubis dohot boru maduru. Anak si nomor 2 mengalak berusiahan isot donuai. Anak si nomor 3 abang raja inak sori beda aumar pangiluan buat kamu mayanak kon nayon anggiat humatok dapat rokat neon di hari naneng rok tarlumawi di hamu tulang nabi markasiahan bos rohak tulang buat kamu yang anak kondayon di bagasat tamiyang. Iya anak si nomor 4 mengalak boru rajai boru tokpul siap tarutu. Iya boru iha jauh mai boru siap kangat tu marga si marmata. Iya baru si nomor 2 tumarga tabunan. Baru si nomor 3 iya jabu may tumarga si terus alay nga jumolo hila nami di alak tuhatta. Alay bolo pinagpariday na ngayon siya nanak siyak kangan tolu mana sida sadabur 2 anak sadabur. Anak si nomor 2 sadabur anak si nomor 3 imana urok nakaringani tanganam dobe ala sorono berok takna. Anak si nomor 4 2 anak may 2 ini
siap boru. Boru siap kanak tubuna. Anak na dua sada boruna pahuk puna sada bolo boru si nomor dua anak apa dua anak dua boru ho mak ano ba tadi sudah jumlah nih boru si nomor dua oh apa itu 5 sada boru telu anak opat anak sada boru siap pudan gimana terkasih terus sada mai anak sada boru pungu sudah jumlahnya paopu paromain nini 32 harap mapilok parni day nangon ima jumlahnya sudah. Jadi itu amat taraja inakta soribada tarlumo bidihamu tulang nami sehat langsung ini bajo jujur ngulu nih dai nangon songoni mahata sian hasu untuk bolok butima malah tema dihamuna hasu tuh burung dinau majahahon jujur ngulu nih inatanang sahur maduon ope melanjut mamuse acara tam asa mengaradi mahita bonani asuhudon majalo ima haroro ni hula-hula tak jadi dihamu baru nami asa mengaradi hamu dison majalo bisa hula pirang ada benom muna ai osido osi betawo asana do masuk kate ido jadi mengaradi kita jongjong kita sudah jongjong jadi dihamuna hula-hula nami siahan asa mangaradi hamu raja nami jadi promosi kami itu kita kembali masih di tempat semula berbaris kembali di tempat semula berbaris oras bagi kamu oras telah oras itu jadi nahulog isi yang maborak pintu baru nami sa pembaran ni sa balebatan na borak tanong nanong ni ko tao borak firma tu baru nami baru siya sa pembaran ni era dapat apa ngajalo pagailam dalam ito tuang mauli tinapar niya punta tuang mauli dalam masong ito ay holo na hagil tenak ko may dami na Tinggal siapa paranya putar raja inalah. Juara mana? Juara kemudian. Ketika murah rakyatnya memang baru tuh kami dari hula mawarkat jalan. Kesawalin nak tulang nami. Disiaranya memang baru tuh saat kami di Begodia lama murah marhiteo ni. Imalau di pabodok kamu dan sarma dua baru nami. Imana tadaruk lain di bagas tikyon. Di sialannya kamang boru. Adong do di wana kana tulangmu di bagas tikyon. Songon borat pun malang eman na marnundu. Daya nuga saat jual pamula. Adong ko hadari na dua-dua na matok.
kita berdua benda perlinggawan di Siboro. Amat tali batar sulit dua horas bahita saluh tali barorat. Kasongan lima borat pir. Ada pir bapak kibal-bal bapak salongan. Pir batok dimula lucu-lucu mana kapang omongan. Dia kamang boru. Tali wajah kaulos. Asal untuk sikap. Anda peka pasu-pasu. Ya bidu mah aja lakon inang baru namion. Risma sadawi. Gawe raja nami. Pasako mamai. Tu bawa pusat anak, rojak bawa pusat baru. Jadi siap. Saya mai muda tu marah-marah amang baru nabi nainan. Gawe 10. Saya mai muda tu apala igo to ni nabbo amang baru nabi nainan. 10 sada. Baru be ala ido naik kamu amang baru na tarikot ya kapa tureo ya kaulaul par sarmado ni baru nabi. Saya matu par sinabungi amang baru nabi. 12 sulit ala nga ubigihan nak kandingan ala ubereng sa tadi tarikot jujur golon taksa nak kubotohan kamar no buru namyo sa ada matusi 10 lima na uwi tapatuhan balutungan no pe kamakura de be wah amang urang harus binga nga gabi na maula te mate jadi mangarane medalsi tabagi maula baru nabehon kalau siap bono tulak namin nakani si Barani alay ko sa wari horo tikina na sa pagkatayon na bodari ko na omat do alay
nabuhay terbaik tulang nami alhamdulillah pagkatayo ito at ito si Mama Morala ni Kopi Kon kaya hamo mga puro pa sa aton nina to habi kaberena wala ko ito kami ano nalapat sa aton nagkam masaya masalang para mga mangmur markoko masudi dia kapaparan ni naboro na namin wala ito sa kaliban na nabuhay kapasatan suliban ang dapotan ulos doon jadi sa kalima ulang terpasama Sarpima sa kali Lokpima pasahama tu amang murto tulang kami mal tulang mayu muna si Barani jadi sial hula-hula na poso ma hula-hula na poso namunar pagkatayo no lebar bagi mai dia mai boto nabi ibanda hula-hula na poso hanbok patulu amun solo sila berpiwa sila berdua deh sila berdua no sok kamu Pagkatay kami nagtaningan doon abang burukon abala ang gini ng buru namin. Daw anak ko ni ng buru namin. Iba sila mortulu. Asang kia doon. Tabo terok tabon. Iba abala beri namin. Anong doon patupahami. Tayo sa siya abang buru. Dos marohat. Kau natin ma. Ito ano mana sila. Pangarade ho. Anggi. So. Tusang mahita. Sudah kita hula-hula sihat. Masuk kita so. Jadi maulate mari Tuhan maulate malang di kita saluhuna. Nasamani malang di hamura mattaraja nasamani nattatori bada. Diet masih-masih mattare bata mari deoni di budiani na barunamion. Di sialani tetapi gula matara di hamura mattaraja nasamani nattatori bada. Nasamani malang nyehan dia muna dekat-dekat tuturita luboy ma tulang nyamang baru namin na hinan iba madurung do situ borong tayo majolo ate para siduli aju di molo to ambil apa hatot ala kami tulang ako maparain ng baru tahun lain kaso marato hotot tayo majolo aka para siduli ate maulate dari samani malang di obere isol kami ro katulang muna margasiahan ay dia di burian di na baru namin saya dapat rekam maho di pasu-pasu tuat tahu asura na tibura na tuari aturan na tuari itu lah pasatan nami hiji dia gol di naboru nami di sialani saya ada di perjalanan di pada tuat tahu dia tahu babat dalam bui mereka mau dibakteri inam di sialani patara bere lasmaroham asang kiat makirap siya darah makirap siya darah saya botarok kamau dia pudian dia mamon na buru namion tiba-tiba tuhat tamaho lae bereku matangnya kami siya tulang muna margasiahan tiba-tiba jalan di dongani tuang mau lama berjalan di tuluatu di simandong di pasi-pasi tuan di paturu tuan ini mahondon asa dong dalam dadong kamu pasare peomu di sima bereku lulumu martangyak ko tutuhani asang kiat dong adong kerok tamu di budian dia makmur pusang ada peulah tanah pasatan nami tu badamu
marhitihon ni orang na mga pehon doha katulang mo na markasyahan yang ko na mamasimaso Tuhan tanay banua gitang doha kaberet ko na uli na lagu postro rohat ko niyo para petik sangalan na lawi pataton ng Tuhan asa makiram siya na daw makiram siya na daw di maso-maso Tuhan saya na putar roka maho amang parmusin namin grabe anong dobere na bilisod na sa kota roka propet ima di anak di Naboro namin Joma jolo amat tade batada di Badua gitu sama-sama Pak Sehat ngaliwai ko ba jauh-jauh dari ope siya kami tulang na margasyahan mama dolo tugu raksa nidok ngari mo to bubukan na meron ng las sumahami lau masahat ko katagyan na mo tarokap majauh siya na dolo masyaw na siya mama dolo na hubang kalian to tuloy hari Sitoro rabun nabuhay tarpasata itu paparan ni Naboro namin boleh tipsongo nibe las marohamuna las marohan itu di muna adong kahatan ina tiwa-tiwa na magda balga matyang di rumah balga matyang di sopo anu nga gabi Naboro namin nasar matyang tayo gabi mapaparan na ka na posok kasama lima lang dia muna ka na maramarangi tapat mahuberik kawa kung ka na mardong tubuh adong ko natan ina tiwa-tiwa na magda palitang mabagabi undalo si taluan hari mo na maramarangi no gabi nga nakatakas nila hari marsi paulo kasama lima tu paparan ni Naboro namin ating nalipangaraktok kaya unang wala ni pagkaresyo muna asangkit pa na dapat ang palawagan nalamak ka muna at agawi man na nilawat ang muna ni Balian oras dia kadalmaon tadi muna raja nami jalan nga di pasahat ka mo ulus herbang sitoro rabu say mangerbang makapoparamu jala torok ma kapoparamu tujuluan narion alani silas ni rohanami raja nami tamado hami madok moleate tuhamu jala rumah hami laho marsoba tusudina hamuna kahula-hula nami disaluhut holang merohamu nai molo petuk semoni tangan nami marsoba raja nami dak sudah jadi tua dak sudah ina bunuh nak sasako jadi padia dak sudah ada daun atik pesi bayanon na sosadia raja nami basongoni mana junabuy terbaik kami tulas marohanina saluhuna hamu akar rajai ima sidohonan nami raja naya
Basuh-basuh hati oh Tuhan, saya sehat baby, saya peho dalam di Tuhan, lewat Tuhan hobi.